Ngiyathanda ukuthi ngibingelele kubazalwane bonke nababukeli balezi ntshumayelo engihlezi ngiyisenda la online ku-YouTube. Sekube isikhathi eside bazalwane ngingasendi lutho ku-YouTube. Ekubeni seligcwele lithi benginazo nami isifiso ukuthi kwenzeke kodwa kwenzekanga. Nayo into engithanda ukuthi ngiyidlulise nebalulekile. Ukuxwayisa nje abazalwane kulesi sikhathi unyaka nje ukuphela usuphelile ngoba nje namhlanje siku-29. Sibaxwayise ngendlela ehlukahlukene. Kusho ukuthi isikhathi esibhekene naso sibhekene nesikhathi sokuthi inyama yonke isuke i-willing ukuthi imesaphe kulesi sikhathi samanje. Ngoba uthola ngisho umuntu ongaphuzi kodwa afuna ukubuthesta utshwala kulezi nsuku njengoba kuphela unyaka. Ukuthi ezinye zezinto lezo kufanele siqaphele, sazi ukuthi zisuke zizoqeda ngempilo yokungcwele umuntu akade eyiphila isikhathi sonke unyaka uqale uzofika manje. Ngakho-ke lezo zinto zenza ukuthi ngisho ukuqala unyaka uqaleke kanzima ngoba uphethe ungasazazi ukuthi ubani. Kubalulekile ukuphetha unyaka wazi ukuthi ubani, ungalahlekelwe i-identity yakho, ngoba ukwazi ukuqala omunye unyaka ungazazi ukuthi ubani. Because kokuthatha mhlambe for 6 months ukuthi urekhave ekuthenini uthole i-identity yakho. Yes, kulula ukuzenza lezi zinto ezilahla ukukholwa, kodwa ukuthi uzirekhave kuthatha isikhathi eside kakhulu. Nonyaka uyaphela usazama ukuthi uzithole ngoba wazilahla la wazilahla khona. Ngithanda ukusho ukuthi uNkulunkulu is always on top. Sihlezi singaphansi bazalwane njalo, and siyohlezi simele ukuthi sikubonge uNkulunkulu asenzela khona. Akwenzeki kungabi khona uNkulunkulu asenzela khona. Uma ubona isimo kusengathi si-against impilo yakho, is not ngoba uNkulunkulu engekho khona, kodwa ufuna abazoyi-availa kuyena bese enza umsebenzi. Ngithanda ukusho ukuthi bazalwane, ezinye zezinto ezenza ukuthi impilo yevangeli ibe nzima, abantu esihamba nabo. Abantu esihamba nabo. Ngike ngaba sekholeji, abaningi bake babone amanye amavidiyo ami ngisendile ngafaka iy'thombe zami khona kulesi sikole engangifunda kusona. Kusho ukuthi eke-college, Bible College. Kusho ukuthi ngenxa-ke yokuthi yonke indawo iney'mpisi zakhona, ngihambe ngale nkinga yokuthi ngitholwe nami ezinye zey'mpisi ey'hamba zingene kulama-college kanti zizontshontsha abantu abafuna ukuthi babe sebukholeni bukaNkulunkulu. Ezinye zezinto lezi engifisa ukuthi ngizisho, ngiziklarifye ukuthi asiqapheleni, sazi ukuthi yonke into emayelana noThixo noma emayelana noNkulunkulu iya-challenge-wa, kuyaliwa nayo usuku nosuku. So kulezi nsuku kwande umkhuba wokuthi abantu bangenelwa umoya wokuthi bantshontshe ama-gift abanye abantu basebenzise wona ukuze baziphumelelise bona. Ngibeke leyo nkinga-ke nami, njengoba kube ngathi wonke lo nyaka ngithule nje akwenzeki lutho. Angingeni ukukhuluma ngoNkulunkulu la kule channel, kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi ekugcineni kugcina uNkulunkulu. So-ke njengamanje ngi-right,
ayikho into engizoyimenshini eningi, kodwa bengizama nje ukuxwayisa lapho ukuthi qaphelani abaprofethi bamanga nabafundisi bamanga abakhishwa usathane kulezi zinsuku, abahamba bembethe isikhumba seyimvu kanti bayizimpisi. Uma bekhuluma uzuthembe uthi bayibona kanti ababona. So ezinye zezinto lezi kufanele sizi-understande ukuthi uma impi kasathane ihlasela, ayihlaseli ngamasosha ayo obumnyama, but ihlasela ngamasosha a-pretender as if angawokukhanya kanti awasiwona. So ilokho nje bengifisa ukuthi ngidlulisa. Ngiyathanda ukuthi ngiphawule ezinye zezincwadi la ezibalulekile. Ephesians chapter 5 no verse 18. Okay, zoqala ku-15. Uthi u-15 Ephesians chapter 5 verse 15. Ngakho-ke bekisisani ukuthi nihamba kanjani, kungabi njengabangahlakaniphile, kepha ningabahlakaniphileyo, nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Ngakho-ke ningabi iziwula, kodwa qondani okuyintando yeNkosi. Ningadakwa iwayini kuvela kulo umheheko, kodwa nigcwaliswe ngomoya, niphendulane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nihlabelele nihubele iNkosi enhliziyweni yenu. Nimbonge njalo uNkulunkulu uyise ngakho konke egameni leNkosi yethu uJesu. Nithobelane ngomesaba uKristu. Amen. Bengithi angithinte incwadi ngezathu sokuthi ngiyivezile ukuthi sisemaphethelweni onyaka ka-2024. Iqiniso ukuthi vele usufikile emaphethelweni. Ezinye zezinto ebeyibalulekile ukuthi siwuphethe siphila lo nyaka, singawuphethi sise-ICU kwelikamoya, kodwa siwuphethe into zethu seyibuyele kithi. Kungaba kuhle ukuthi unyaka uma uwuphethe usuyi-collecthe zonke izipho zakho ney'khali zakho zamaKristu ekade intshontsho uyisitha, usuzirikhavile wayibuyisela kuwena, ukwenzela uma uqala ungaqali phansi kuyikhathi uhlakula ukukhula, because uma uqala unyaka akusona isikhathi sokuqala phansi uhlakula, kodwa qhubeka kule nto ophethe kuyona. So kuba lula-ke ngisho uphela unyaka, uthi uphela ubusubona ukuthi ukuphi. So uma-ke izwi leNkosi lalikhuluma ukuthi masibe ngabantu abazibhekisisayo ukuthi sihamba kanjani. Ngamanye amazwi akekho umuntu la okufanele abe isosha elizobheka abanye abantu. Umuntu akazibheke yena ukuthi uhamba kanjani, ukwenzela ukuthi angagcine esola abanye abantu ukuthi bayamlandela, kodwa akayibheke yena, ngoba ngeke abantu bekulokhu bekulandela uma bayabona bekuhamba endleleni e-right, ngaphandle kwabafuna ukuxhobisa ukuhamba kwakho noKristu. So-ke lithi-ke engilithandayo lithi ningadakwa iwayini. Okay, u-16 uthi nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. So lesikhathi esibhekene naso sibi kakhulu, sibi kakhulu. Abazalwane bangenelwa umoya, abanye bangenelwa umoya wokuba amagqwirha ngaphakathi ebandleni leNkosi. Abazalwane bangenelwa umoya wokuthakatha, bangenelwa umoya uhambe bentshontsha iziphiwo zabanye abantu, bangenelwa umoya wokufuna imali nangendlela erongo, bangenelwa umoya ukuba amaqili, bangenelwa umoya ongalisabi ihlazo, bangenelwa umoya okuhambe belimaza iy'mpilo zabanye abantu, bangenelwa umoya okuhambe bekhubaza ama-gift abantu abawaphiweyo ukuze angasebenzi. Ngithanda ukuthi ngiveze lokhu ukuthi
umuntu osabona ukuthi empilweni yakhe kwenzekani akaqhubeke ahambe ngokuziqaphela usuku nosuku. Ngizothanda ukuthi ngikuveze ukuthi izinto eziyingozi kakhulu kulesi sikhathi esiphila kuso ilezi zokuthi uthathe impilo yakho uyinikele komunye umuntu, uthi akayigade noma akayibheke, umenze uNkulunkulu phezu kwakho. Loyo muntu ugcina eselawula zonke izinto zakho, ezakhiphela igama, ngoba kunamagama akhulunywa abantu bamanje abathi into zakho zonke zila kumina. Uyabona into abazali bangenelwa umoya ongawazi ukuthi uqhamukaphi, noma uqhamuka olwandle lo moya okurepossess abantu from God, ubathathe ubenze baba bakho, ukuthi into zakho zonke zilobela kumina. Baze abantu usanudlala ngabantu, sanudlala ngabantu, isimoshela isikhathi, ngoba abantu bamanje noma abafundisi bamanje bangenelwa umoya wokuthakatha nje ngenxa yokuthi bahamba bephethe lento yokuthi bathi bona into zomuntu zila kubuyena, ngoba leso sitayela akusona isitayela sikaNkulunkulu. Ngisho uJesu angikhumbuli mina, uJesu ethi into zenu nabafundi zila kumina, akakaze ayisho leyo nto. Abantu basuke livangeli esingalazi nje lezi nsuku, obonayo ukuthi linenhlese nje ethile yezinye zezinto zikaSathane phakathi. So ngiyathanda ukuthi ngikuveze lokhu ukuthi musani uku-owna abantu akubona benu, musani ba-owna. Ngifuna ukuthi uma benibheka bathuthumele engathi noNkulunkulu, anibone uNkulunkulu. Even uJesu wayengayi-encourage le nto yokuthi uma iqhamuka kubafundi bakhe abagedezele, wayengayi-encourage leyo nto. Manje lesi sikhathi samanje ama-ministers namhlanje afuna ukuthi makuqhamuka abantu ubona bagedezele, uze ushawe uvalo luphume ngenyawo, ngenxa yokuthini banezinto abayisebenzisayo ukuthi bakwenze uhlezi ukhothama kuyena, kanti afanele sikhothame kubantu, ufuna ukukhothama kuNkulunkulu. So-ke lesi sikhathi sinzima kakhulu, sinzima kakhulu, sinzima kakhulu, sidinga abantu abazoqaphela lezi zinto. So-ke ithi-ke le vesi uma isiqhubeka, uverse 17 uthi ngakho-ke ningabi iziwula, kodwa qondani okuyintando yenkosi. Amanye amazwi, ningabi iziwula, qondani okuyintando yenkosi, kusho ukuthi yonke into eniyenzayo qondani okuyintando yenkosi. Akukhathalekile la ukuthi uma umzalwane uwe kangaki, akukhathalekile leyo nto, kodwa okubalulekile ukuthi uvukile manje. Ngisho ungawa kwawu-17 but uma ekugcineni uphetha ngokuthi uvuke, that is good. Iyona nto ebalulekile leyo, ngoba lithi iBhayibheli olungileyo uqhubeka kaninginingi, olungileyo, ngoba ama-attacks eza kakhulu kumuntu olungileyo, kodwa into esuke ibalulekile uyanqoba njalo. Yileyo nto isuke ibalulekile. So-ke bese uthi-ke u-18, ningadakwa yiwayini kuvela kulo moya, kodwa nigcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu. So-ke lesi sikhathi esithi ngaso umuntu akangatholakali ezithokozisa ngendlela ezofana ifuze izwe, kodwa akabe umuntu ozikhuzayo entweni zonke azenzayo. Iqiniso lithi akekho umuntu onga-challenge-wa, akekho umuntu ongabi kuma-tribulations, akekho umuntu ongabi seyimweni. Ngingasho ngokugcwele mina ukuthi ngibuya kuzona izimo engizifakwe abanye babazalwane, engizwa abazalwane ngikhuluma ukuthi emakholeji la khona iy'mpisi ey'cuthayo zibhekela abantu abafuna ukuqala umsebenzi kaNkulunkulu ukuze zidestroye leyo gift uNkulunkulu asuke banike yona. Ngingenile kuleso scale leso, ngathemba abantu kanti bazodestroya izinto ekade uNkulunkulu ezibeke kimi.
babonakala bebahle emahlweni abo, nasemahlweni enyama. Mawubabuka bakhuluma kahle, kanti bazodestroy into zakho. Hhayi-ke ngivukile-ke bazalwane, njengamanje ngifana nomuntu obekade edatshwe emgqonyeni, noma kade elahlwe ehlathini, noma kade elahlwe emgedeni, ngoba babethi bazama ukungigqiba, bavale impilo yami ukuthi ezinye izinto zingabe zisa-operate. Kwasho ukuthi uNkulunkulu unamandla okuvusa umuntu amthuntuthe, ngoba yena uyayithuntutha impabanga, ayithuntuthe impabanga esaleni, ayenze ihlala namagosi. uNkulunkulu emuhle wawenza lowo musa, wangithuntuta, wangivusa. Kuyaphila bazalwane. Kunohlobo lwabantu kulezi nsuku abadesignwe from the hell, abalwa nama-gift uNkulunkulu afuna asebenze kulesi sikhathi. Bayawadestroya ukuze kuthiwe uNkulunkulu vele akasenamandla. So kufanele sonke siphile impilo elinganayo, ngoba usathi uhamba uNkulunkulu kufanele athekwe ukuze yonke leyo nto athi uhamba nayo iqedwe, iphele ithi nya. So-ke ezinye zezinto lezi ey'balulekile ekufanele sizazi ukuthi siphila ngokulingwa, siphila ngoku-challenge-wa. So kodwa okubalulekile ukuthi ekugcineni dlula kuleyo nto, uvuke ume nevangeli. So-ke yila mazwi ebengiwaphethe namhlanje, unyaka usuphetha. Engibonga kakhulu ukuthi uphethe kahle nami, ngiphila bazalwane, ngingenamyocu, ngingenalutho, ngiyaphila njengamanje. uNkulunkulu ungivikelile ngazo zonke iy'ndlela, wakwazi ukuthi wanginqobela yonke into-ke. Njengamanje ime ngendlela yakhona. Ngizobuyela nje ngokuqala ekuthenini ngishumayela izwi likaNkulunkulu online. Ngizokwenza njengamanje ngoba uNkulunkulu usebuyile wangitshela ukuthi kumele uqhubeke, ngoba ngangithembisile ngathi msukwane ngabuyela esimweni esi-right, ngizokwazi ukuthi bese ngiyabuyela ngikhulume lezi njumayelo engihlezi ngiyikhuluma. Izilokotho ezinhle engingazisho ukuthi unyaka vele usuphelile. Sicela ukuthi sikusho lokhu ngokugcwele ukuthi abazalwane mababambelele ekukholweni. Sekusele mhlambe 2 days, uLwakusasa naloSibili, iy'nsuku esey'sele ekufanele sithi ngazo siyambonga ngazo uNkulunkulu. Uma likhona ithuba, ungaba nawo mhlawumbe ama-hour nje awu-10, mhlawumbe awu-5 ngosuku, uzinikezele ithuba noNkulunkulu, ukhulume naye kulesi sikhathi unyaka usuphele, ukwenzela ukuthi igrafu yakho izophetha iphezulu, ingashoni phansi. So yilokho ebengifisa ukukudlulisa, and ngiyathanda ukuthi ngikusho ukuthi nonyaka uzoqala uNkulunkulu akasisize sihambe sigcwaliswe ngamandla, sihambe siqaphelile, sihambe singasabi, kodwa sigcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu ukuze sikwazi ukumelana nawo wonke amaqhinga kaSathane nawesitha. Yilokho nje bekusenhliziyweni yami, engathi uNkulunkulu angalibusisa ibandla likaKristu, nababukela lolu hlelo bakhona ukuthi babelibukela, impilo yabo ithole i-progress, iye phambili. Ngiyabonga kakhulu. Inkosi engathi ngibusisa unyaka omusha ka-2025, engathi ungafika neziqhamu ney'busiso ey'mpilweni zenu. Ngiyabonga kakhulu. Amen.